urakoze cyane. Hanyuma fande hari ikibazo tugira ngo tukubaze. Hano hanze biravugwa ko MRDP yaba yatangiye guhemba abasirikare cyangwa se ingabo zigize icyama, kandi niwe muvugizi wa gisirikare, wadukura muri urwo rujijo? Okay, reka dusobanurira abantu neza kugira ngo zenda hatabaho confusion cyangwa ngo abantu beshi bitari byo. Abasirikari bacu nta mushahara babonye, ahubwo icyo baronse babonye icyo bita motivation, kuvuga ngo babona udufaranga babaheza kugira ngo bakomeze bakora akazi kabo neza, n'imbaraga zindi babi babongereye. Murabizi ko aba basirikari bacu bafite imiryango, aba basirikari bacu bafite abana bariga, aba basirikari bacu bafite abagore bakeneye kwambara, aba basirikari bacu bafite byose bijya buri muntu wese akenera buri munsi, igitondo n'umugoroba nabo kirabareba. Rero kubera akazi keza bagize iminsi bakora imyaka ndetse myinshi cyane, babaho ngaho bakora batabona kantu na kamwe, yewe niyo sabune igoye no kugeza n'igihe isabune itanabonekaga, ariko barakomeje bakora akazi kabo. Aba bantu sabo gushimirwa. Rero nico gituma afande yavuze ati aho bigeze kuri none, iki ni igihe cyo kugira ngo turebe ico twabaha, na kantu gato uko ko bakangana, ariko nako kugira ngo tubashimire kandi bamerewe neza. Yego sinka gashimwe sinobyita n'imbaraga gashimwe, so umushahara sa gashimwe si gift, ariko ahubwo nukuba motiva, no kubatera imbaraga, no kubabwira yuko inyuma yahangaha hari ikindi cizeye yuko nuwo mushahara uzaba nibindi bizaza. Erega tuzogeza igihe bazoza bahembwa n'ibyo kurya, tuzogeza igihe bazobahembwa umushahara, babone niyo motivation, babone n'umushahara, babaheze n'ibyo kurya, babaheze buri kintu cyose, babavuriza abana, babigishiriza abana, babaheze amafaranga ya credit kugira ngo bubaka amazu abana babo babeho. Ibi rero nibyo byatangiye kugira ngo bafashe babaheze mwakantu kwa motivation, cyane cyane ko kubashimira ku kazi keza bagize iminsi bakora. Murabona umwanzi yari hafi kugira ngo arangize Minembwe, yari hafi kugira ngo yice abaturage ba Minembwe. Ese izi ngabo kweri tizikwiriye kuba motive, tizikwiriye guhabwa akantu ko kugira ngo kibongerere imbaraga, banabone yuko icama, erega icama cya MRDP ntabwo arabakene. Hoya turashobora ko ibyose turashobora kubigeraho. Icyo dukeneye cya mbere twarimo twirukankaho n'amahoro, ariko icyo twabwira abantu kadushimira fande wacu, dushimire ubuyobozi bwacu bwa MRDP, dushimire bariya bose batekereje bakumva kuko bano bana bagomba kuba motive kugira ngo bahabwe kano kantu bahawe no mugoroba. Uno munsi ndibaza ko ari tariki 10 z'ukwezi k'umunani 2026 nibwo bakabonye bwa mbere, ariko ntabwo bigeze barara bataryamye ku marondo, ntabwo batakoza akazi kabo neza. Ariko uno munsi noneho nakarusho yuko kurahura n'umusirikari wari we wese ari maseka, ahubwo abonye nako gasabuna heza umugore we, ahubwo abonye nako gasoda kuyu mugoro bizuba nimbe ryamukubise, ahubwo abonye niyo sogesi ashobora kwigurira mu mafaranga motivation yiwe, atari yandi bizenda cyangwe ngo umuryango we ugirisha umufasha. Rero iyo ni motivation yahawe abasirikare bacu, tukaba dushimiye abayobozi bacu babitekereje, kandi twizere kuko nubundi bizakomeza kuko byatangiye bikomeza ndetse binaba byiza cyane kurenza uko bimeze kuri none. Bari akazi morale wapi? Morale wapi? Ntabwo muragera ku rwego dushaka. Morale wapi? Urwanura urugamba. Urwanura urugamba. Tuzarutsinda. Birwaneho. Bigiye kuza. Dukomereza kuri iyo morale mwari muriho, nta kumanuka, tugende tuzamuka. Birango uyu munsi twakoze n'amafungo. Itegeti atinya kivano Kinshasa, Doriyomieto y'abana bacu, bariyemeje kuzayubaka. Doriyomieto y'abana bacu, bariyemeje kuzayubaka.
kurenga Doriyo miyeto y'abana bacu Doriyemeje kuzayubaka Doriyo miyeto y'abana Doriyo miyeto y'abana bacu Doriyemeje kuzayubaka ni intwari mwamwise kapitene ndumva ari njyewe wamwambitse iryo rya kapitene kandi abakapitene muri twirwaneho ni imbarwa hari critère tugenderaho z'ubutwari kugira ngo umuntu abone ipeta rya kapitene. Bienvenue ari mu bantu bakeya muri iki kinyejana basobanukiwe inshingano zabo bagasobanukirwa na purpose y'ubuzima bwabo. Hariho ikintu bita generational challenge, ni ukuvuga challenge ya generation runaka. Basogokuruza bazamutse iriya misozi muri Congo itaraturwa ikibamwe inyamaswa z'inkazi, bahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kubana n'izo nyamaswa. Hari abo zaririye inka, hari abo zishe, hari benshi muri twebwe hano basekuruza bishwe n'inyamaswa z'inkazi. Intego yabo kwari ukugira ngo kiriya gihugu bagituremwo, bagituzemwo amatungo, abana n'abuzukuru babo bazacite gakondo. Iyo bareba uburemere bw'ibibazo byari bihari n'izo nyamaswa n'ukuntu bapfushaga amatungo n'abana bapfushije kuri izo nyamaswa, bashoboraga kuvuga bati tusubire muri plaine, tuje kubana n'abafurero muri plaine, ntabwo tugiye gushirira. Ariko kubera ko barangije kure bakarangiza gusumbabo, bakareba urubyaro ruzoza muri 3-4 generation nyuma yabo, baravuze ngo twopfa tugashira ariko tugarantira amahoro, tugarantire uburenganzira bw'ubutaka kuri ziriya generation zizaza nyuma. Nta kintu gikomeye nko kwishura cyangwa se gutanga ikiguzi ugitangira butazi, utarabona, batarabaho. Turagenda dusobanukirwa. Igihe cya Murere hariho nanone basogokuru cyangwa ba data barwanya intambara yo kubakura muri iriya misozi, barayirwana atari bo bonyine birwanira, barwana kugira ngo njewe nawe iriya misozi ikomeze yitwe gakondo yacu. Barayirwana mu gihe cyabo babintwari. Hariho benshi muri twe base na basekuru binjiye igisirikare icyo gihe muri challenge yari hari icyo gihe, bakarwana iyo ntambara kugira ngo uyu munsi njewe nawe twitwe ko turi abanyamurenge, twitwe ko turi abakongomani, kandi haba hivi tuko na amani. Maproje za development zinazo zinaendelea. Burgomestre wa chef de quartier wako na waambia usimweke matala kwenye malupango zenu, wako na washauri osi kuweza kupanda miti ndani ya malupango. Wanawashauri kuendelea kumaintenir propre mahali ambapo munaishi na mahali ambapo munatumikia, na hiyo ni kitu kikubwa sana. Andero ya ile tuko nafanya maproje ya pavage ya mabalabala zetu za kuingia ndani ya maaveni. Lakini tukasema sisi kama chama, sisi kama watoto wa Goma, hatutachunga wa Shinua, hatutachunga wa Amerikendo wa kwetu jengea mji wetu wa Goma. Tukasema tutaifanya sisi wenyewe na mamweze zetu za kidogo, lakini tutapiganisha. Ndio tuko naenda tunahubiri population na kuwaambia odela ya kazi kubwa ambazo chama iko nazo,
tuko na jitahidi pia kujenga, lakini na nyinyi raia mnaweza fanya hatua na pamoja tunaweza kujenga mji wetu. Asante deja kwa makartie ambazo zilishaanza hiyo ujenzi ya mabalabala kwa kuweka pave, population iko ndio inajikotize. Quartier Le Volcan, quartier Himbi, quartier Katindo na Keshero, mimi nadhani kwa mafazi moja ambazo wameshaanza na Mikeno, lakini nilisema quartier zote, lakini nilisema sitatoka hapa tena bila kuwaambia kama mabalabala zetu tuweze kujikotize, tuweze kujiweka fasi moja ili tuweze kuzijenga. Tuprofite na hii amani ambayo chama kimeleta, tuprofite na hii esprit ambayo chama iko nao ja kupenda kudeveloper mji wa Goma, parce que à l'époque même jour tie pavé mu avenue, munajikotize mbele mutie pavé mu avenue, mwenda lomba maire de la ville autorisation, maire de la ville anabambia umpatie $20,000 juu mujenge ile barabara. Lakini leo iko nafanyika kwa bure, na chama nacho kiko naenda kinaweka mkono, itakuwa ya mingi ama ya kidogo, lakini chama nayo iko naweka mkono.